ko ke hu fa mo I he talamalo fo no manga hi talafata ko do be fa pata boa ba me hen tanga te deo fai ki to mama o ka ata mo ai fai nga mari ko ni ke o ato he mo por kalama ko ia pe mo to funga fo no alo au ai ko hen pe mo palofesa to ke ta so si olaftani ke fa hoko te ta por kalama ko ia ki he wikeni malo dama o ai a hon pe malo nga we pe mi pina mo fa ta wang be o ku wong le le ia to ta por kalama ke ting mo tong pe ko fifia ki o atu ai ta le le ke ting mo tol ko do be te mo ka mo ki mau I por kalama to funga fanua lo au ki a honi pe he foki ke ting mo tol te mo dok mamata I por kalama I ha fa mari o ko fifia ke fa ko atu ai ta le lo to fifia lo to mafana ke ting mo tol ko do be I he hoani foki ko he ni pe mo professor te da se o laftani ke fa ko te ta por kalama professor malo da ma a honi pe malo nga we pe me ken pelan mo fe ha ke ki he un mai ko ia mo ko ta nga fe tu ko ni fe ha ka Lucian pe mo family mi hen we nga we ai lo au malo bito o vao pe o ko le be Lucian ne pe mo family pe mo fai fatumia ai lo au pe mi ken pelani pe o ko lo ve pe bra mari le pe ta ine princess ko Angelica tu fu pe ka tu ko ao pe mo no kaina pe o le pe me ko to o va lai ko e ka fafika pe e ka o sia a ko ni pe o ko fa malo tai pe ta malo fo nualo tu pe mo ya ko malo ko e fa fe foki ai mahino ku le re pe nga we pe mi Australian ai professor pe ko tu mahalo ko e ta ya ngong le re ku nga ko ngai tai fu ke ni mo mo ko pe la he ngai fangi lu lava ke hu mai ko waket ke te ko ke mo le re pe lava le re pe ke fa ko da por kalama te pe fo ke ngai por kalama ko ia lava ke kau ki ai ko tu ko e ngong le re ia ke por kalama ia hon I he tunga foku tau iai, mahina pe ko kei tatau pe ngahi o ngongo ko ia pe mei tonga, ku lo tonga hange pe ka teo na ton ke lere ai wharearea, ku lo tonga ai pangpataha ai, o lere dai nimi tau tupu, ka ku hange ka teo na pehepe e foki ai wharearea I me o hoko atu, ka tāpuni, pa o skapa na utok whakawa rewa. Ke nau tala noa koe ki he patseti, ka ke tā alu ki ai, koe ngā ka tā tala noa befa ki isiu ku asi mahi dai nimi ke ka mata ke tā polo kalama. O ku isiu whamaman lahi befo ki o kulotonga hoko I mamani koe hange koe ku ke mea I koe pekia koe ia tu I tapu I loma ai o kulotonga whamamahi ai katoa ai kai ngalotu kotoa o e seasi katolika loma. O tatau pe po fea feitu mamani ka tau sia foki professor ki he kakai kai ngalotu me kakai pe ia o ku nau whakataha ke feitu ko I loma. O tu he ve hala ko nau tu pe ko fe kaunga mamai. Mo fa am pe ke nau sio ki he time ko fa haere hakai po hamate o e tu tapu o ave ke feitu he time ko fe ave a ki holai I he lotonga koe ne na process koe whai anu te rio. Ka koe tui koe taha ia o ongo lahi ia whamaman lahi hoko ki he pekia koe ni ai tui tapu. Ka koe loi ku ke mea I pe palafesa koe mei koe o ku iloa ai toko taha koe ni pa very powerful o bito I mamani. He ne tuu koe ia whaka international a mamani neongo koe takilotu ai toko taha ni palafesa Ia, o ku Maria pito uro wala o hake ai toko taha koe ni. Koe tu I tapu ko to ape o kuiai ene tuku lau mea mau pe a ana o ku make me tu I tapu. Pe koe tu I tapu ko to ape o ku ngā oe mau pe ai tu I tapu ko to ape talo ai tuku au mai ai lot katolika loma o
o ku ngā au mo whai whatongia man kātoa. E ka tamako e lot whakaristiane, na nofo pe i e lot whakaristiane, pe ko ura ki moak si asifu ki eni pe atoki tupu mai ngai si whapalosani, ki mui ka mataka senturi tānima. Ka koe ne hao koe a lotu, pe nā tau whanonga meka tomba ngā e tui tapu ko toa pēna e iai mau pēna o. Tukutuku rau mea na e whailonga i ake mo nau makehe ake. Me tui tapu ki e tui tapu, Pe kone aga ke tui tapu ko e ni, pe kono mo ni na e peheni. Na e ono langa ko e lotu ko ni mo no langa si na e langa fok he malu e pure anga hau o loma. E a piri ko pure anga hau o loma, kone holo ko pure anga hau o loma i senturi lima, na e au katoa rewa hono funau whaka pure anga hau ana o alu e ke si i hene tupu hake koe i e Vatikano. Pea koe Vatikano ia kono toki langa pe ia e Sint Katolika tanu mea sangato pita o whai mai ai o nau langa rewa Vatikano pea koe tau ka koe mena maari e hena e langa koe Vatikano e si kamata aki ai Pasiriko Saint Peter koe uinga no fo i langa ulua ki fo koe langa he na e te rio a Saint Peter i lalo o se no tamate i he kaulo mai i lalo ai e Pasirika pa koe uinga ko ui e pe Pasirika Saint Peter kai ke na e whai mai tuku au koe a Lot Katolika o hau ko fia la me he na mo ui mai ai pe e fu empire ia o liliu mai a me pure alo ma o hau ia o pure mai ai sas Katolika ia mamani a koia. Pena malawa ai ke hanga e nau pure anga hau ia Katolika me pure e ngai fonua lahi o langa i koe e fu Vatikano o au ke tu unga koe na pe mo siasi. Pe mo oange ai ngai whakangenge ia ke mo lang ke tuku ke ai whakamamafa i he lotu mo kamata ai anu tala noa i koe uraki lotu ia. Ka konfie ki lawe no ke o alright. O inga koe tu i kapu koe ni a wharaki ko a Francis. Ko i kapu e ni hauia me kau taha oda ai Katolika o kunau nofo koe uinga i ne whiri ai ingoa Francis pe koe wharaki ko Francis of Assisi ko sangato ia na anehanga o taukame e mo ui ai masiva pea mo na e ofa pito i e ataka i environment ma whangamon manu na nofo pe mo whangamon pona pe na tala poa pe mo na toro a sangato whalaki ko ana e tau ingoa pea Francis. Ko mea ko ulawe ki ai he ko tui tapu whamui ko e nia whalaki ko na ne hanga ia liu e mea lahi au pito na e nofo mai ai na kike pe ia ko mea ko kovi ka koe anga pe whahinga lang me whahinga ngenge ia mo whahinga wealth now o mo ui na e mau e ngai tui tapu pe aku mau pe kau te nolo e ko sia semi ko sia si Katolika aku lai tahe nau koloa he mamani i assets whatatau ke atoa whainga siasi e tuku au mai lau senturi ka awene ko o tau ene wafe tupu siasi koe kai ke ka koe mea o ko whialawe ki ai na hoko marewa e tui tapu koe ni o ne hanga liu e mea kotoa ma ngai langi ma ngai whangegea o aluia ke hange pia ko sangato whalaki ko nai tau hingoa ke ano hingoa tui tapu. Ko mea na maari hena e koe reforma te ana koe ni koe pe mai ngai liu kawa mo liu lai na ne whakahoko i loto. Ange kona ne me hanga ia furi whakato ulu i ono whakarere Vatikano he uhinga na e alu au pito ia ke tau potu i laro
Alo pito kene toi maa ngai whangenge, alo au pito o ne ana hake aki, ai ka kai whaingata ia taha o mamani. Pene alua ke uno tu, pene tuku hifo ia, kake o te lawa whaalaua, whanau nou ku tau silo katoa kia. O koe koe toi mea whamatala i whaiki. Ka koe kua whangatuku pe, o kuai ere soni ai ke ka wako kotoa me iai e uhoi wala. Me tui tapu. Tui tapu koe nina ne tala mai koe mo ui asisu, koe mo ui na e simple pe na e whawhai ngofua, na e nofo pe mo kakai maula o mo grassroot, na e ofa ke kakai angala. Koe ako naki, koe wako naki. Koe tui tapu e ni koe na e alu o whengao e aki lahi taha mo ulo tui mamani koe tui tapu koe ni. Pena i lo mai he ni hala koe ni e ne pekia. Na me os ka atoa ulotu a mamani e na uo atu ke Vatikano ke whai no mea whai ki mo. Pea monoterio. Pea kakai me e ngai le volo ke na ne hanga whakafoki mai e kakai lahi ke Seas Katolika na os mawahe atu ko ngā ko ngai palaparema ke aisiasi. Ka kutau sio ai ke fu liliulahi aisiasi, liliulahi e mea lahi he siasi, liliulahi he mo ui a mamani, mo e tau mo ui o tau wako, mo tau ta kato o ai ngai matai koloa me ngai tukutuku lau mea, pea mo mai moa ai tui tapu koe ni he ne kei la, koe fia ne kei lau maari. Pea tau whamalo, he ku hoko mai a kuonga whai ngata, na ne mamahi au pito he tau, o ke ai kau whao si a kia, koe ngai tau tua pe mamani ne kei ke me whatonu ia i a tau, pe na ne tala no mau pe ke hanga e tau, o furihi, ai mea kotoa pe, i ha moui ha kakai, ha whonua, ha api, ko nau whare na nau langa, ko nau ngā ngowe, ko nau ngā ue na whakatu, o ku hanga mau pe he tau o mau, tuku kehange ne mau e mo. Na ne tānoa whakaiki ikia, ki whanki mea i iki, o ku hoko, ko i ngā ko mau whai he tau ke tau mo. Pene keike ne whakalau matakari, keike whakalau lotu, na alu ke Palestine, na alu ke ai, na haere ki ai pia, alu ia punou whai ne lotu ke u tae ka kai ku tāma te ino ai ana tolo ngea monu manua nge koe whakatapu. Keike ka ku tau koe mea mahu inga e ka kai taki lotu pe ni, pe koe tui tapu, pe koe hape ka aku hau a e nau tukutuku lau mea mo e nau ngā ue o au mai ka tau tō, pe ku tau monu ia rewa ke ka wako mea. Koe foi mea kou mau inga tā. Kau monu ia ke kau whetau laki mo ka kai pe he, kau taki lotu pe ko hataha pe he whonua kune whai angai tukutuku lau mea. He ta kau pe mea ne rea ki mo mea kune ngā ue. I koe tau whanau, ta kau pe tala noa e ngutua me koe whatapu mo i hala e nima. Kai whakawhoke ate o wala. Ko tui mahalo koe me koe kakato pe mo e uho ena o e whamatala ke tui tapu ke o mai palofes. Ka koe ngā ku mana tui peke ka mātāto aki e ta polokala maha koe ngā he koe tahai o event mahu inga au pito. O ke ngā tā koe pe ka event pe ki tonga mo New Zealand mo Australia. Ka koe event ki mamani katoa. Koe ngā koe te sio ke hange koe mea koe ki whamatala ki ai. Ai ngai fu whare lotu. Ai ngai hano ngahi. Keke ngata e ina ngahi he whai ngā langa ki mua o ku mana koa pe mamafa hono. Ai ngahi nau koko whai ake ngā. Pete sio pe ki loto ai ki he lahi pe mo iwi ia whakamawhai, whakapaanga o ku mau e he Vatikano tata te whito ki he tui tapu pe heni. Hange koe mea ko ke whamatala ki ai palafesa. O ku wakai hifo ke ngahi o ngō lahi au pito e nā ui ai tō tahani ko
tui tapu ai kakai. Ko ngā i he whahinga lau maari e mai whahinga ni liuna ne whai, ange koe ko ke whamatala ki ai, na ne manako. Na ke nene tuku angi hange koe ngahi o ngongo ko mai, na kai ke ne haere ia o mea pe nofo i he wheitu to tonu koe to tonu ke nofo ai kau tui tapu. Na ne Filipe ia, ai ki whare whe unga pe mo ia, ke ne iai i he ne nofo. Pena e makehe au pita o kawai, ka mo ne hoko koe fo tui tapu fokia, ke Fili, outside i loma, i whetu konu ki ai koe mea, ai me he whetu hao i fokia me whetu ke. Ka tau si o te fuin pala o fesa koe ki iloi pe ko hai i he kautaki te ne hoko atu, ai whatongia ko ia kua pau pe foke iai, ke ne hoko atu ai whatongia ko ia, o e tui tapu i loma pa fesa. Io, koe tōwhunga kau kāti no lo lau me au. Koe. Koe tō koe e Vatikano, koe tō e kau kāti no lo, o ko hange pe ko e tau karanoa ko ke politiki e ua umaura. O ko ia e ngahi oda pe ko e ngahi te whito i tui ke amang pe i e kau kāti no lo. Ko e tawhaake am. O kuna hau tui pena tō ke puke ngahi mea motua, ko e tawhaake tui loto, ko e tawhaake alu e tawhaake ko e na e hangi koe na e iai koe a whalaki ko. Aia ko mea ko maari e he ni, he ko whepe ka whaaki koe e loto ke e kau kāti nolo ke whiri. Ko e whake kau kama ko asi mai o kuna auto o ngai tatau, pe ofi he mo ui, whainga mo ui koe mo e tui koe ni, ai alu ki lalo. Kata, na tari ka ki nua ki nei mai. Ko mau hei whiwa, esi me tiki a kuia wheitu koe. Io ka kuia e ka dinolo me Filipaini ko Antonio Teiko, Ko Filipaini ko ia o ku pehe ko ne tefto i tui o ko ofi au pito pe fai tatau au pito pe ia. Ai alu koe ke ta whaaki koe o kakai mo kau masiva mo kau tuku hausia mo Jesuits, ko kau ta whuke na hau mea a whalaki koe ko Jesuits, koe ke umaupo o whe kau ta ai no kura Antonio Teiko pe me Filipaini. Kau ku pehene mau hake tohi. Ko tohi pe a whalaki ko ki Antonio, pe hangi koe hane ka kanoa na ia ko i toko tātou tonu ia ki e whatongia tāke. Ka kei ne pe atu ia ko i toko tātou tonu ia ke tui tapu. Nai oi ko secret letter, secret letter. Ko ni tohi whakapesi tolo pe anai. Pena kei ke ilo hakahe ke tohi ko ia ko toki ilo pe ni e hala koe ni a whalaki ko ka koe. Ka koe mea ia koe ke ufoki mai ke ho tānoa. Koe neongo koe tawhaake na alua whalaki ko ia ai mo ui e kau Jesuits ai oda ko ia koe whakamasive siva. Ko ne hau kia nai e kau ka oda e katolika o nau nof pena tolu e whakamasive siva koe nau tifto i tui. Koe o kau ka haia o wheanganga ia mo ia e tawhaake e ta. O whakatakau pe ke kau sangato na e ui ki ai pe koe kakai na nauhanga fotu o i roto siasi. He koe kau o tape koe whainga tui ke koe katolika au pulahi au pito koe kau taha maris tia ai o tako ia nau tolue na nau oange a ko ki tonga tako nau tolue nau whakarere a ko e kau maris i tonga foi o tai e ka koe kau Jesuit ni nai hau mea whalaki koe ka koe mea ino ko whialawe whaos ke ka whakafoke ko whepe hatoko taha e whiri e kau kāti no lo e uho o maulahi. Ta kau pe koe hau me ka whaaki koe he ma pe ko matau pe koe ka whaaki i loto. Ka ko whepe toko taha koe e whiri koe alu ia ai si pe koe kau alu ai pe. Tau pe ka pau whiri maha taha ia koe ta maa Afrika koe ta maa Itali. Ka pae e whiri maha ta mai o hau ia pe mo e whahinga o tape ko whahinga tui o ku ke au pito o toi whokia ke puke o mea koe ai hau ai kau tui tapu me mua.
I kai ke te aha tau whiri. I kai ke tau te aha tau tau I kai koe ke mautare matore tu I tapu koe nā. Ka I loto siasi, I loto Vatikano mo mamani ko I tau alue. Hange pe ko I tau tāno kon ke election. Neo ka tau tai loto ki he, ka whiri ka kai ai, ko I tau alue. Pe e tau tu atu koe ni, ea ngai tau tu atu koe ni ke tau whono ngatu koe ni pia moe te whiri whai ai kamata ai o wau whiri a whito me a koe a whia koe wike ka hau kamata wike ka hau pia ku tau loto pe mo tau amanake atu pe ko whe ai tu tapu e whiri mai he kaukati nolo ko tau alo ia ange pe ko tau tantari ke u fil fa area ai mo me ta na mana tu ia ka nai ka ko ngalo sai pe ke fa fo ke tu e o wa Koe, apiki ke eke wha ausea tu I ka venga koe ni ka ta hoko atu. Koe, wha manato mai e tahain ko atolofi, ko kātinari pai ni mafi, na e whakanofo whoki he tu I tapu koe ni, tu I tapu koe ni kone pekia. Nane koe na ne whakanofo ia ke hoko ke kātinari. Pa koe, ihe pamatala ko ke whai, o ku toko lahi au pito whoki kau kātinari, pa ko nau tolu te nau whiri koe tu I tapu hoko. O ku ata ko toa pe ha whahinga taha pe kau kātinari, I he tu I tapu pe o kuai pe ni ihia ku osi, o mai pe nau hingoa nau toria ku tau pe he nau whakahoko hoko, ku maha whi toko whaa pe fia, ke whai pe whiri me ai pe ku kamata pe prosesi ia, ko toa pe ha kātinari o ku entai tolo ke whiri koe tu I tapu. Ke hoko koe tu I tapu. Io ko paulaki ko fe ui mo na tolofi ko kāti no lo foka pai ni mafio kui ai ia ko tāpua ki mo monuia e ke o tau ki whono ai ku sisi ke kāti nolo hata he ko kāti nolo ia ko anga mahi ni me ngai kontineni ti me ngai whonua lalai. Pea ko lawe o kai kāti nolo a Papua New Guinea. Ka ko Papua New Guinea ko e katolika la hita ai o tu mot Pasifiki. Ka pau tonu e ku mau. Ko ke mau ke fisi pe kwa na o kāti nolo ka ko tau tolu tau toko taha kilu ke iai ha tau kāti nolo ko e fu mana ia. Ka ko hai hange ko tala noa ato lofi. Na e whakanofo a pai ni mafi tu tapu whalakiko. Koe toi mono I aia, patau pe koe hai tu tapu ka koe mono I a make e pe koe ngā koe tu tapu koe ni koe tu tapu. Na e arai na nehanga o afio upi na nehanga o siofi ai whai whatongia e ufonua. Ane lawe I koe tau tolu, koe tau toko si, ka koe kakai whai whatongia, tuku mo ui, talo me hake alo tui tonga. Ko tui koe mangai uhinga pehena uhinga ai. He koe na ne hanga fua whakanofo, ai kau tui tapu toko lahi mai I he ne hoko hake koe ki e taroni. Kai ke kataha o ki e whiri, koe ngā hau whoka, koe kau kāti nolo kotoa, o kuai ai kau kāti nolo o kunau ngā au e tua me Vatikano pe a kuai kau kāti nolo o kunau ngā au I loto me Vatikano. Pe kunau ngā au I loto. Pe o ku ata pe ai kāti nolo ko toa ia ki e tu unga tu I tapu. Ka ku hange pe ko ato I whaahinga mea kau whakano no pe e ua waulai. O ku whai ki e kau ngā ue kai ke ngata I e tuku whakaholo, koe kāti nolo, kau toi whai me achievement, me ngahi lama mea. Pe kai me lama mea, ka koe ngahi tuunga mā olunga I e tua e Vatikano mo siasi, pe moe ngā ue I loa, moe ngā ue lama mea, o kue rewa ka kai ai o kunau makape haka whanā fotu, hange pe koe kau no fo, pe hange pe koe whiri ani I e pāti,
O koe pe ai koe tau rea tō ngā koe lea pe ngā aue koe kai pe lea. Ai aku pe hepe mo tau kala noa koe ke kau kāti no lo kia aloha taha ke lakanga. Oe kantiteiti ki he tui tapu. E koe sio ke kau kantiteiti koe ni i he taimini. Ko te sio koe ke o nau pui tua, ke o nau profile. Nau i he ngāi lakanga mā o runga au pito i siasi, kai ke ngatai. Ka aku nau toe ongo ngoa i he nau whaifatongia. Ku nau usanga nau tolo whokotu mai ngahi mea ia me nau ngahi whaifatongia. O ku unique pe makehe ia. Ia no whawhironake atu me he kaukāti no loko toa. Hanebe ko hato e whahinga mea te tau whiri, ai aku iai mo urunganga o e taki, o e leadership. Ai aku lahi, ai umea ia te tau hanga to o mai ke sivi a ke hataha, ke hoko ko hataki, ko ia pe o ku whai aki a no siofi koe ngahi, ere mea niti koe ngahi nau whakai tangata pe. He kai ke tau whiri maha tamana me whai ha mau pe nei kai ke ne whai ea ngā aue pe ku toki hu fo o mai. Oku i kai, oku paupe ke whiri a kau kantiteiti me he kau kāti noro, ku nau osi hanga nge koe taulau, ku nau hanga o tofa mai e ngahi fo i hala, ki he siasi whakaloku fua pia mo mamani. Mantui koe kau kāti nolo mo e kau kānoa he kāti nolo mo e tui tapu ui wawau lahi. Oku i kai e ngā au e siasi ia mai siasi katolika pe. Me ongo koe kau me mipa pe o katolika ia ko nau tolo ku ui koe kau katolika. Ka koe uho ia o e siasi koe ngā au ia mamani. E koe uhinga e fui rea katolika ko mamani katoa. Tatau pe ku ke siasi katolika pe i kai, koe hanga ia whainga filosofia ai lot katolika, o ku nau kau ka vepe, o nau tui koe urak siasi nau tolu, pe ko nau tolu, o ku nau ngā ue mamani katoa. Aia koe tau te waduen ke whiri hatu i tapu, ke taki he siasi katolika lo ma mo taki i mamani, mo ngā ue ai siasi katolika, mo ngā ue mamani. Koe whai ke he. He kai kia hataki lotu e mamani te tau si o peheke. Koe kau taki lotu ko toa te tau pehepe. O, koe tama koe ko mao meti hai o kui e moslemi. Ngā ue te nei ke moslemi. He kai ki tō mai ke tō ngā ue katoa ke ngā i lotu ke he mo mamani. E hawa i tū, e ngā ue petarai la maia mo ulotu ko ia kia nau tō. Pia nau tapa mai, pia nau toki mamani. Koe foi nea mahu inga ia ke kau hanga manatu. Koe lotu koe ni, pe koe sias katolika, koe sias pe e tae mamani. O ku sio ki ai e wesi te ia, o ku heke heka i whai ai o runga he ngā hi lotu katoa, mo ngā hi siasi katoa, pia mo ngā hi whonua katoa. Ai te ali, kai ke pehe ke ne pure, na ne pure i ki mua. Ma tui ko sias ko ni na ne pure katoa i Europe mo, Afrika mo me. I e kai mi koe. Ka kui kai to e hoko e kai. Pa neo ko si toa no ma whai pure anga hau. Ka ku ke iai pe ai fo i whakakenge ia, ai te ali speaking, o ku ke iai pe. O ku ke iai pe fo i langi. Ko e hao pe tu i kapu e whiri hake. E si o kato ke a mamani, pe ko e haa e ne kai ti whakalau maari e mai mamani. Pe aku tātai ka ke tau mao e tau tolo hatu i tapu, o au mai ka whalakiko. E hao ia pape, man, ko tu i tapu e nia o whei aia ke kau moslemi. Ko tu i tapu e nia o whei aia ke ki Rusia. I kai, Koe la kanga mau inga tu i tapu ia he ku tatau e ne whai whatongia mo e ne ofa mo e ne whakapa. So ko tu i tapu e ni na waafpe mo Putin. Ne ongo nei kai ki ne tari a hanga Rusia mo Putin o ofa a Ukraine. Pe na ne lea talano a ofa mo Putin. Na lea ma Putin ia. E ne talano a Putin na emotional a pita Putin ne talano a kia whalaki ko e na wa ofa pa na ne whaoange na ia konake. Ta tau pe e ne talano a ka Putin mo ne talano a ka Zelensky.
me ai ka ko me tau sio pa ko ne algo ke kautake moslemi me kautake orthodox mai ha ko foi toda tau ko foi ya mahuinga ko wanga ko wakaya ko ke hao asa ko ke hao katolika ka me mahuinga ka te au mai lele ai foi mani ke iai hakau tumu i tangata pe taki pe ka kau pe ko loto pe ko politiki ke ne malawa fa mo malawa tokoni ke faito ai kau ngai para ma fa mamala favor ke malo apito professor ko tu ku mahuinga apito pe mahino ai famatala ko fa hoko mo tau fa apa ki he ke tu tapu ko ne pekia ka ke te ta hoko atu ko hanga ko me ko mai he ni una ka mai polo kalama tau fia pe professor ko ia tau katinali tau kau helau i tonga o ko ai tau katinali o ko ne me atu o fafofonga ai kai nga lot pe mo ka kai fo noa i he even ma hoinga ko ni pe ai kau foki i he i hono filiko ia o e tu tapu hoko ke ne tataki ko ia kai nga lot ko e ai ka ki ia fe mai mo me he tu tapu ke ki tonga na tali i he press conference a pre anga i he wike i aho to pre Friday to pre lulu e wike o si na e me ai to kon pare mia ne faha ki he kakai fonua ko tali he kabineti ke whaka ilongai i tonga ai te au ni manoa tau ko ia o e tau koni stutone. Ai aku na o whakaukau ke whahoko eni e a wha o novema o e tau ni hono whahoko ko ia hono wha ilongai ai mahu inga ko ia ai kakato tau te au ni manoa ko e tau koni stutone. Kako loto ke o mai whakaukau ko niki o atu ki te koe o ku lahi foki a hono tala noa i ona i he taimi o ku hangai i he tokolahi o analyse e tau koni stutone pe ko whe whahinga whakaukau ku nau si o ki ai ko ilo i foki na ta o si analyse tau a koni stutone o si ki mui ta te haue no alo ngata he kupu fitu wha ka koe mahu inga foki ia ke iai hakoni stutone ka ko uhinga ko o mai whakaukau ke o atu ke te koe koe ha hono mahu inga i he o wakai ke a o e tau koni stutone a tonga o tau e te au ni manoa pakata tau ki hangahi whanua na ia e nau koni stutone ka ko nau movete nau toko ke te iai pe hangahi whanua ia na te kei toki a hakeni peha nau koni stutone pe alahi pe mangai whanua ia kwa ke nau ngau e kina toa koni stutone ako tau tolu professor ko e tau e te au ni manoa o amanaki ke tau katoa ngai i novema ka koe ha ho wakai ki ai professor. ko ua waulai nau kau whakai whamanatu e tau te au ko ni stutone. Koe. Ko ulaki mea ko hau ke te au ko ku fia na ku wako pure anga na ku kau i e laka na ku na whai e mau whaiva ko ku mana tu ia pe ko whaiva ko aia ke mea ke ko mea ko tānoan ke kalas nima kalas wha mahalo e kain ko ia pe ko kalas nima fitu nima kalas yono fitu nima ia ko kain ko ia ko o sihua me GPS anu ko alo wha o ko na wako popia i fasi i lau tohi koe ai katolika i sisemani fasi mai awha tohi kako seo ko mana tohi koe na maukau e o wau e katoa nga na e hange hamisi i e kusio e kukeisi ko mea koe na kuhanga mana tohi e kukeisi ko talo ku tupu ki mamani ko ku klasi ono ia fitu nima ko fua katoa nga lahi kahaya ko sio e mo ui e ku tupu ake ko sio e katoa nga ko distuto ni tonga pena aku mana tu lele e whanga fu matapa mo e whaiva mo kaipola mo e ko tau ia ko nei tuku mai ai tohi ko e ai ko distuto ni
na e fotutu e tau whaau tu pou wha o ne ngā oe mai pia mo whaiwhikau toke tāseng la tu kefu. Ne whina ngalo e tui ke sione ke whao e tohe koni stutone. E tohe koni stutone koni kulo kulo kau ngā oe ake hao. Whina ngalo ia a tau whaau tu pou wha ke sione ke ne whao e tohi e koia na ngā oe o ai ai ano. Whai ai au no toke tā filose whai he tau koni stutone. E ne koe ka veinga ia e ne. Ka veinga ia e ne thesis toke tā koe Church and State. Ka na e whina ngalo e tui ka sione pa koe tukuange mai ai tohi koni stutone a tonga na e whao e sione whina ngalo koe poroseke ai ne a whiota pao tu po wha i he fitu wha. Kono mo ni o nai e o wawau ne ke manatu i au ia ngai polo kalama ki e lea mo mea kukei si foke au ia a ko ia ko kalasi ono. Ko mea pena ku manatu ia ko nistutone ko kusio ki he fia a kakai pea mo e tala noa e kakai na nau osmatu o tua i e ku manatu i o mau feitu u mo mau koro. Ki hangi koe e nau tala noa o ku ke iofi pe ai fo i hau koe me he fo i tukutuku lau mea atu po ula ki mo i tau mo no whao e koni stutone. Ma tui koe fitu ni mai koe tau te au he ko nea mo. Nea ko pea ku loloa tau te au ka pante tau siore rei ke tau te au koe ka fu tau lahi e oi baba. Ai fo i hau e tahawalu fitu ni ma ki e tahiwa fitu ni ma. Se ko foi vaha ko ia ko whaere au ia he ono wha. Se ko whaere ono wha, tupu a ke au kalasi nima i fitu nima. Ka koku tāno pe ke tau sio. A koe kai ko he nau o ngoi au e whahenga mamafi koe o tau te au. O tahiwa fitu nima me ta walu fitu nima. Hange koe he kumanatu ia kuia e whahinga mamafi koe koe toki osi pe ia e whai tau pa koe fuafua ho koe ni ai. Tau te au o i koni stutone, me i he tāwalu fitu ni mana e os. E koe toki wha os mai pe e tau mo ni pia kamata i koni stutone. Mantu i koe wha os mai koe ia fok na te ai e kau angato uia hange koe whare area koe na a mua, ai Parliament of Mua. Na nau toi ai whare area nau tō fokia ko o stone reka tau whahau. Ko ku tā nope. Ui i lewa e tau whahau e tau tahi o na ua mai. Seke heke mea koe hawa wau mo haapai. Kei mo ui le rei be foke e tau kahi ia. O si holo e tau whahau ia koe. Ka ko ka noa ni koe tau wau mai ke tā wal fitu ni ma o kutoi hoko e ngā e huofi mai peki ai. Ui mai tau whahau e tau kahi. Nau tu uta mai ki tonga tapu. Kamata me pere hake tā i atua a hake e tau kai. So ne ke whainga mea koe. Pe os me tau te au me ai pia whaere mai au nau kau. Pe kei ke umau e oi wawau pe na ke class fia e kain koe ia ka tau toku mai pe e hau koe. Kone pe ma pe koe tau kahi ko kanoa pe he koe tau kala noa e ni. Ki koni stutone ko iolo e fufo iringi toto lahi whaka uri uria. Nei kei ke hao ha whamiri i he mate koe tau. Pe i kairewa ke tau hanga o toko maa pa tau pehe koe fufo i mea o mau kainu. Kei ke kau foki mai. Hau pe tau tai o ka mata i pere hake o tai ka atoa atuai o au ki mua tai mo palameni a mua a mate. Ami me whainga e nau tolo. Lai po pula po whapo. Ka ke sio ko kuhenga o mai o whainga taare vai ka te au ke pe. O koe. Koe mea mamau kaimpi, koe mea whaamore kaimpi. Ka ko kuhanga horo pe o i wawau lai. Ko inga ki tau whakawheka. Ko ia ko whakawheka i lahi. Kia ku mau i whatau ta hape hape. Na aku kau i e tau te au. Pea kou whakawheka i he kou kau i he tau te au ni manoa. Pea ka pau te utoe kau he kau e uang, e kau uang e au ko ni stutonge. Koe toi whakawheka i lahi. Aia,
o kau, ne kai ke o kau he kamata e kon instituto ne ta va fito ni ma ko fanga ko kau nga kuina na o kau ai. Ha ko tau ka mai mo tau fae. So ko tau ka mai mo tau fae. Na mai tau e tau ngai matua. O na nga ta pe na tau lia he tai va fito ni ma i tau te au. Ka tau hoko mai tau tolu. Me mai pe na tolu ia ai foi katoa mai taha koe tau te au e kon instituto. Ne tau matua. Wha wapaka nau tō ko nau pekia. Tau tōru koe ko os tō lahi pekia. Ka tau, ka ko au ia mo tau tōu. Mau e tau tōru ai fitu ni ma. Pea tau tō mau rewa ai tau te au ni ma no. Koe fo i mea ia koe aka te au whakatau taha pe ia koe tāpuake. Ke ukau ko ku whakarea peheni. Ke ukau he kātoa ngai o e tohi. Koe u te whtoi whakaukau ia o tau whanua ka no pure i tau toru. Ke u toi kau no kātoa ngai tō wa. Koe tohi, koe toa ngai whoirea ko nistutone. Koe tohi ko ia. Koe tohi ia ai area pau. Ai hoa iki. Moe tui nai hau he tau. Moe kakai kātoa. Koe tohi ko ia. Koe tohi i he ora o e tau ringi toto. Koe uhinga ia koe tohi koe ko nistutone. O koe kai ko ha tohi pe ke hu te whtoi whakaukau whakarao. Ke ne pure i tau tō. Koe tohi a hono whaka ilongai. Ai tau ringi toto nā tau mo vete ai i e me tau e te au pe toi lahi hake. Kai hanga he tohi koe ni ai ke tau whamanatu e ne kei tolonga mai hono konga lai ke pure i tau tolu. Ke tau wau mai ai. Koe tohi, koe tau warea pau. Koe huinga ia o rea konistutone. Koe komi nā nite, koe area pau. Koe mahoinga ia o konistutone. Koe tau warea pau na e whai i e osi e tau ringi toto. Na i kai tuku lolo hatu ia ke hatu i hau eikia ke hau eiki i e whonua. Na i kurewa tau kaui pe ko hai e mālohi. Pe ko ia e mālohi, ko ia e pure. Ko uhinga ia e tohi koe na. Koe tohi ia, o i tau hanga tau i pe ko hai e mālohi, ko ia e pure. He na i kai ke tau lava o nofo merino, na e whapopula i e. E aure ka whai tuonga o pe e kakai na lahi o no whapopula i tau kau. Ke tau vete ai haisia o popula, pe ko ia mālohi ko ia e whonua. Pe tau taura. Tau mai me senturi tahawano. Tahaiwa. Toki osi mai pe tapune senturi tahaiwa. So me tau e te tupu. Ko uhinga e tohi ko ina ko uhinga e tau whamanatu. Ko komi nāni te he tau area pau ke tukua e tau whetama te aki. Ka tau whenga ke tau nofo ki he tutu uni ai ufaka kau. Oku lelei ki e tau nofo merino. Ko uhinga e tohi ko ina. Pea ko e tohi ina e awawa umo hapai. Ko tau aia koe ke mahina. Ko tohi koe nā, ko tohi nā e whauia i wawau mo haapai. Ulo aki ko tau kahina mālohi. Ko tau kahina mālohi. Nā e fo i kātoa tonga tapu au, ki tonga kātoa i he tau kahi haapai mo wawau. Ko mālohia ko wawau mo haapai. Ko konistutone ko tohi koe nā, ko tohi ane tonke whaingoa ea, ko tohi a wawau mo haapai. E ko tohi a mau. Whau te whtoi whakaukau i hapai, tohi e wawau, tuku e wawau e tohi ki e rangi. Me tonu ke whai koe whamana tuka ke sio ke maaria e kai makoni a tau whahau tu pōwha. Ne ongo koe mālohi ai tau kahi. Ne tonu pe whoke no pere kātoa e tau kahi ia e kau hou eiki pea me kau toa e tau kahi. Ka ke sio ke kai makoni e me maaria.
Pe koe hae uhinga ke tau pehe o kutae aonga I koni stutone pe a kutae aonga tau whahau. Ngai tono noa tau whahau. Ka mau mea alelei mai. Kau I he kama koe ni e tau kahi hapai mo wawau tā katoa tonga os. Os ko ia pia. Whao e koni stutone, whaduto e whakaukau I hapai, whakahoko I wawau. Tohi, I wawau pia tuku, I wawau ki lang. Hala ata ke whai hamea I tonga tapu ma to e motu. Ne tonu ke ui pia koe tohi a wawau mo hapai. Kakau mea no ku maari e uhi wawau. Ai whaahinga taki mo loloto o tama koe ni hangea koe tau talanoko ka whalakiko. Ko tau whahau na e alue hangea ia ko whalakiko ia koe o e au. Alue ki he tau potu taha I lalo. Osko ia baka kene hanga lau ia ko mea wawau mo hapai. Ki he loloto ai langi mamao o e tui koe. Osko ia pia. Peka kene hanga pia whiri, me tonu e whiri pe kau no pere ka atoa e tō tonu tonu. Me kau toa mo kau no pere koe nai kau moia e hapai mo wawau. Ikai. Kene e kau hou eiki mo kau toa I wawau mo hapai nei keke nau whia maari e koe keke whiri nau tolu ke nau kau he o eki no pere. Ka koe langi mamao ai tui koe ni. Na ne hanga whaka inasi a ene allies, ene tafa aki, pa ne toi whiri mai pe mo hou eiki mo kau toa main enemies. He koe mea koe na sio ka kau whahau ke whao ia he tohi koe a hapai mo wawau. Koe mea whakatoa ki he whonua. Na ne hanga whao ke whakaukau o koe kei whiri manako e ne whatutu e whonua. O kui kai ke ai koe mea pia hapai mo wawau neongo koe fui ngā ue pe ia a nauto. Nauto na ikuna, nauto na nautohi, nauto na nauto koe whonua ki langi. O ku pore ato pia ni ua mo tonga tapu mo. E ua e fui ngā ue pe a hapai mo wawau. Ka mai hanga kau whahau o ai he tohi koe ni a hapai mo wawau ke mahino ka tau tonu. Na ikai ngā ue ia maa wawau pe mo hapai. Ngā ue mai tōna kotoa pe hange e pe koe tala noa ke a whalakiko. Kia tui tapu whalakiko. Pene a whio e tau whahau e mea koe ni. Ka potene o mai e ia hau e iki me I wawau ke hao no pere. Hange koe, mahenga mauto. Ne kau pe whakatui whakano ia mo tau whahau. Tau ai hange ko houma. O konga ko mea mauto me hawe alai nei kei ki kau mo tau whahau. Ko tu whanoi na kau mo tau whahau e nei turi. Viria mataerea e konga tau hure. Me lai kau toa ia mea mauto mo maukoro. Pe aluia o kau mo tau whahau na mai o tai a hure. Maukoro tau. Ka tau pehe. Ka pane a me tau whahau ia whakatuloro. Bima wama. He ukau hoe nau pere. Furi vai nei kau muia. Tau pehe ko furi vai ko toa ia tāna e hama ka whahau. Ka pane mai e kau whahau e whadutu whahu ke hao nau pere I houma. Ka hea me hoko. E tohe anga tōpe a ka kai houma ia taimi. E sio ke ilo e kau whahau e anga kau nofo ai whanua. Neongo ko vaea ia na e tau mo ia kohono enemies. Neongo ko maafu ko kohono ko ne whanga whae tangata ko toa ne tau whahau e ta whaake ni whae a mea laia mango. Ko ne whehu hui. Ko mo whane o tau whamu whane. Neongo ko no fu family. Ka ne kenge o hinga ne toi whiri mai ne ke whoki mai ke nau hoi ki no pere ho nau ngai tofia. Ko ngā ko ne family. Na hinga ne toi whiri mai nau tolu ke merino whonua he ne re no le lolo a isa. Ke ka pointe ne o mea furi vai ke hao no pere vai ni pe ko houma. E toi e liua pea e kakai houma me kakai vai ni. Ka koe hinga ia. Me hanga he toa koe ni he tui hapai, tui wawau. Mo ene kau. Mo ene kau whao ai tohi koe ni wai ke kau wha manatu. O whotutu pehene ai pehe e whonua. Pena e tonu pena. Ne whenga ia ke tonu pene ka mata ana ke sisi e mau. Hong kau hore pe koe kau nganga e koe na te whate mkarati usai pe ia. Kana e whakatoka. Hange kong prawe whao ski he ni uohua.
Ko utofia ko uho eiki motu a mo hatu i motu a. Nei kai ke veu ki e tau whahau e utofia pe to o mena utoru ai lahi taha. Nani te hanga pe o whaafoka nau. Ta tau pe tonga tapu, ta tau a wawau, wahe ko wawau e utofia ko e hoe ki nau pere a honi, ko e hoe ki nau pere pe a ko e ki mua ko e pe whae tau, whala whanua tonga. He nai a whio e tau whahau ka pau tene hanga to e tofia o tau pe e whanua i te fisi. O a vea mea tau pe mai tui lake pa, tena kena. Toi o ane pe tofia e tui lake pa, toi ane pe tofia e whanua i te fisi. Ane pe tofia e luani i te fisi. Me kai ke ala tau whahau o veteki ai vahe o ngai tofia. Vahe motu aia me tui tō ngā hau e ke takalawa, hau me he takalawa molo au, hau me kanoporu. Na ni hanga siofi e tofia ke oa e liliu lahi ai ha mea he tau ai e whonua ai ka hau. Ka he mea hoko e au ni. Fia maari e pea tungi e koe tofia pe ia o takalaua u tofia kona. Tataka motonga. Fua moto. Tofia koe whatu whonua e ne tō atu pe. Kai ke ka koe ku lawe atu pe ke whehu i lolo ai ku tala noa e ua lo maulai. Ka koe ka wau mai e ni ko ka noa pe au ka hau ni ongo ka pau kua ngai whau hinga ia. Ka noa pe wau mai ni ka atoa ngai ai tau te au ni manoa o e koni stutone ya ko lotu pe ke wau lele ke a whāno. Mau ka atoa ngai e ni e ua wapau. Koi. Ua wapau. Koi. O ku ka wanga i he ni o ku o swahoko mai ka te au talawhika lai ko tonga ke Australia ni Curtis tu arangi e. Na te kalamau mai ka te au o ku whotutu he ni e ia pe mupuranga Australia ke katoa ngā he ni e Australia ni ai ka au te au ni manoa ki mo aia i November. Ko i kumana tu ia. Pe haere mai ke ai tu i mai ko ini. Na ne pe mahalo pe e ia me ai e fie mai ke te au me lo au ke tamai pe e to sio ke ki e ka to ana ko e ni ka fai ki se ne pe ai me o me ai fai ke se ne kana ne pe pa e ia o me ai fie mai ke te au me lo au ma te ne to ta mai kai sai pe te mau ka to pe ano ka to na ka fai ai fai na tu ia he pe to fai ka to ana ko na nai mea ke mahino ai whatala noa e professor pe ko tui ko ngā historia whai e tau whanongo i taimi tau tala noa ai ki he maha uinga ko ia o e tau konistuto ne koe ki ngata he ngahi tau kona na ki tala noa ki ai ka au ku omi ia whapipiki ia ki he tau ki he whaunga ko tau pureanga whakatui whakakonistuto ne koe ngā ke ne tataki koe ai hoko atu koe tako taha hene ko mahuinga ia hene o mai mahina foki koe ngai whakamana tunu o ku whahe aho wha o ne aho wha pe whaka November tau tala noa ke he hiva ko pe he tau atai nane whaki tui malai kula ngai hiva ko aku tau maoloto me lato he pureanga he taimi koe nai whai ai whakamana tu koe e tau kore studona ka ku pe he foki e tō tahani e atolofi koe ki ngā loa i ko hono ahawha e rei ko ahawha November ni mahiwa kau atolofi e monu ia ko ngā na e whanau i pe ia he aho to tonu ko ia na e pōkia e tau atai nā ki tangata pena na e behebe atolofi ko ngā ko tui ko ne behebe na e toki na i up for all na e i loa ai ki toko ko sese mani mahari up for all i he ne whamatalaka ko tui ko ngā hi wahe ne o mai ki he konistuto ne tau whamanat ai koe aho koe whamanata konistuto ne koe ai to don ke o atu me kau kai ko whaere ko hona birthday atu ka toa whamanatu ai be aho koe e koe aho ia whamanatu ai koe tau ataina e professor koe tu koe me aho ni he tau whanonga atu koe ni i tonga koe hae whainga tuunga tau iai pa politikare i ririuna e whai me hafua
Ka ko tawa o mai ni ke waf mani ma ke mana vale le pe tau. Kon instituto ne. Pe fe hong ho wakai ya nge ko famatala ka te ya o ki he uangi au ko te fu ta pu akilahi. Ka ko fe ang ho wakai ke tau fononga I tonga fa politikare I he fonua mo e tau kon instituto ne. O ke ne tunga kone tai nimi kua heo amanaki le rei e te tau ke iau le rei pe ki ta uangi au o te o vatu ai pe kuku e ai hau whahinga mana wasi e tu upa wahanga me e fia mau ia ke liriu ke alu mo tai mi angai koe ku whai kai polo kalama kua hafu mea lahi ku ke mana wasi ai e kai ke tau wau mo tau konistu no ne ke ta uangi au pe o ku hangai pe o ku ke malo hi whiunga pe mo whawhia fia tau konistu to ne ke tau whanonga pe o au I he tau wangi au, ka pate tau ke mo utia. Koe tau hao koe ni e o mama koe ni o whai fwoi saupuru koe ni he ua whenga furu. Koe. Pe au ku ua whoki a hana I wakai ki ai, koe wakai e tāu pe, koe fwoi saupuru lelei, whai e ki whenga unu ake hola e mawhai pure ai, o lawa ai, o pehe he toko la hia, o uhinga ai e tau lawa wa o mai koe ni ke te au ni manoa, ka pau nei ke whai e fwoi saupuru koe ia. Aia koe tau seo reo o pehe. Hau koe me tau te hau ne whamanatu ai, hangi ka lau kona atolofi ai. O toton pe ke ui whatentene atolofia ko konistu tone na e whaere e a konistu tone. Pe kai pe au pe ia koe tohi, ko atolofia ko ningo whatentene koe tohi a wawaa muhapai. Ka koe ku wakai koe ki ai, aia koe ka hiwa fitu ni ma, ne te kai ke whae ano alasi, ai konistu tone, a saupuru, ma tau hau me, ewa me iai ke he wafe hongo furu, whai mai te ke ka mata mai he fitu ngo furu, ko tau sion ke konistu tone. E ne hau kon ke he tau te au ni manoa. Whai mai te ke pa whai rewa saupuru, o whahoko ia he wafe hongo furu. Pe osko ia wafe hongo furu ia ki he wafe ua ni mai, hoko rewa tau te au ni manoa. Aia kai hangi koe kulawe ane nai, pe he whaahinga nai sai. O ne lawa o tolo aki I mai ke tau hau, I e fwoi saupuru o au mai ke te au ni manoa. Sai, koe ta whaake e tau nau pe he sai, nai sai e fwoi ngā ue. Ko au whoko kou tū mau pe au, o kou tala noa ake au ia, o kou tala noa mau pe e au ia, e ta poro kalama, mingai poro kalama ke he. Na e whaka ofo ofa e fwoi whakaukau ia ke saupuru. Ka koe ngāhi nati koe, me ngāhi sikalu koe, nei whai ake whai saupuru, nei mono ia e uwhitu ke. Pe aku tau palo pare, mare vai talu e saupuru, ko ia wāwhengo furu, o a umai ki e ahon. Kai ke utue wha matala atua ke upalo pare ma wha polikare o kumutoka meai. Ai au tau wā umai ke te au ni manoa, pa koe whehuire ma pe. Na e sai a saupuru na e fua whai ke konistu tone I o wāwhengo furu, sai e fwoi whakaukau I o whemau pia ke whai saupuru. Koe fwoi tō nou koe, pe koe fwoi mau, koe I kai ke saupuru, an mea nei to ton ke saupuru I o taukaria. Saupuru e uwhitu ke hea, pe aku tau parapare mai. Sai tau wau mai ke tau te au ni manoa. Whewhe tau wau mai ke tau uangi au, he te tau toi mo te toi mo ui pe ke ka uangi au. Haku toi kala noa pe ai ka ko te o se au ki o ko tau whia ko whai te au tupula. Ka ko wenga u ka no whatata hua i wau. Ko tau alu koe ni koe ke tau uangi au e ko ni stutone me tau ni. O toi whia mau e fwoi saupuru. Ka koe saupuru ia o kuua. Koe saupuru ke tau ngā unuange ke whakate mo kālati ange hange koe ngā itala noa o whai. Pe, koe fwoi saupuru koe o kou whaamo ia ke whai e fwoi waha koe ni ke tau ange au. Ko hono whakatonu tonu e fwoi saupuru koe e wāwhi hongo furu. Aia koe fwoi saupuru ia koe o kou whakotu atu koe e au ia ke saupuru.
ke lava ke toi whanonga le. E whanonga le rei peka ni stuto ne ia koe fume ai oku makatunga le rei peka ne tua na ia neongo ke ai penga i mea ia ke toi saupuru. Ka koe anga i koe eku sia koe ke koni stuto ne. O ko whaamo ke toi whai e fwoi saupuru e koni stuto ne. Ka koe saupuru ke whakatonu ai saupuru hara na e whai e wafe hongo furu. Ke ne lava tatake a e tau whanonga i he nau whakate mokalate o ko si e konistuto ne e ne whanonga mo ngahi nau whakatui mo ngahi liu mo ngahi ta au oi ono poni. Pe, ko mea kou teke kia ta whaake taha ke tau au ke whakate mokalate ane. Pe a koe mea kou tau parapare ma ia he ahoni. Ko whainga whakau koe nei teke ake ke tau te mokalate ane. He koe uhinga na na wala hala ke konistutone o saupuru hala. He na nau hau mo foi tau moa hala ke he mea hala. He koe konistutone pure anga whakatui. O kui kai koe konistutone pure anga whakarepaplika. Koe anga ya koe e ku akime. Koe tau saupuru ke hoa ange mo pure anga whakatui. Ke na panga marie ai whakahano lau marie whakate mokalati mo lau marie pure anga whakatui. Ka paurima koe tau saupuru ke whakate mokalati ane. Te tau alu tau tau e foi tau mua ke tau whakare papirika. Pe koe tau alu ke tau mawahe me pure anga whakatui ke re papirika. Ko pau ke tau hanga wahe pe he ke tonu e tau muapa tonu e tau ngā ue ke. Te tau pe koe ai ke whakate mokalati i e pure anga whakatui. Koe uhinga e nai mau e foi saupuru wafe hofu. Koe anga ia koe eku tau kawea ako. Aia koe tau alu ke lele yange ai pot tatau na pangabawa mga marie ai lau marie whakate mokalati po koe ukup whalau whakate mo ukup whalau whakatui i konistutone ko saupuru ia o ko iloi te o ko tau kawea. E lele ke whanua whanua. Ka pau koe tau teke ke whakate mokalati ane. O ku hinga e koe tau alu me pure anga whakatui ke pure anga whakarepaplika. Pea ko ia e nai whakahoko koe wafe mo furu. A e nia o kulahia e mau. Pea ka pau ke tau toi teke ai pe i e foi hala whanonga koe ia. Koe mau lahi ia. Ka koe ke tau ile ka tono ai ngai nunua koe e hao mea. Koe ngai nunua pe tau potu e hao mea ai. Koe tau alu lewa ke he liu kawa. Koe hinga ke tau alu ke a Republika me he pure anga whakatui. Koe anga e whakai e ue mabaka whakawhoke. Mahalo pito, Professor Kuti, mahalo koe, tumaki ki wha ose aki ai kaweinga i taha koe ni, ko tui ko kaweinga mahu inga eni ke o atu ke wha ose aki ta potala noa i he tufunga whanua alo au he aho ni. Koe kaweinga koe ni whika wakia pia moe taha ngai whehu ina tala noa foki koe o mai ai whakaukau koe me he koni stuto ne whehu i atu, me he press conference na e hoko, pia koe taha beni o whehu ina o haki he press conference, koe whehu i ki he pure anga, pia koe ai nai hanau whakakaukau whotu duu, ke malu i e totonu koe e tangata i whanua tonga, me he kakai muri koe kunau pisinisi tonga kawa e kausi ai na. Taha whakeni ha isiu ia ku perperenge si tala noa ki ai, pena mea whake e toan pare mea na kai ke nau whamatala ke te fulahi api kana ne mea peo pehe koe i he ngahi tarite koe whawaha pure anga whahoko, mai ngahi pure anga o mamani kau ki a tonga ku os whamoone a tonga, e hoko ha toi ngā hanga aue pehe ke whakawhai ke hei, ai kau siaina ko na osi liu ka kai tonga, e hoko ia ui koe discrimination, pe koe laulan, pe koe racist, ia ka koe whakaukau ia ko loto ke o mai, ke uwhihu ia tu ka te koe, ka pau oku palapare ma ia ai ka kai tonga, tau pehe ai a sektoa business wharekoloa, ka pau nau palapare ma ia, koe hinga koe iai e kausi ai nā, o whakahoko he kausi ai nā ia e wharekolo ai business ko ia, o ka ke te whainga maari e ke whakahoko e ka kai tonga ia ha business wharekoloa,
ko ngā kua whakahoko pe ia he kakai koe ni. Koe haha whainga ngā hue o kuto tonu ke whai he pureanga. He ko pau ke a koe whaka me whakaukau ia palawhesa pe he ia koe ngā whakaukau. Ka pau koe mea tonu ia ke malu i e kakai o whakaata pe ia e ngai tari te whapapureanga. Ke malu i tonu o kakai tu whanua, indigenous people o whanua ko ia. Ko ngā neongo ka pau tene discriminate e ia tonu o kakai nofo atu i he whanua ko ia. Ka te kukunga ka o atu pe mua e konga ko ia ke whai mua ha whakaukau ki ai ko ha hono fuu whai ngā taa ke tau te ko tō mui ke te whahanga au e atonga ki ai pe te tau whanonga pe mai whakakaukau ko ini. Ko ngā whuk he koe koe ko taime ni o tau tala noa pe kakai o tuku aki ko ngā koe passport di na e whakatau na hunga hau kau se aina ka ku ngalo whuk ke whakakau mo mea koe ni he tau tala noa. O ki kai koe passport di pe ku tonga e kau se aina. O koe mo tau lao a tau he investment ni. O kune whakaata e kakai muri ke nao ma business i tonga. Pe si ko fualoa no hono tau whina passport di ke o te whakatau moni pe ia ka pau ko te whito ia uraki fwoi matua mai uraki hau. Ka aku kei whakaata pe he lao ke o mai ka business i ke nao ma business i tonga. Ka investment i ke nao ma business pa ku hingai ku kamata ke ohake he ni he kakai whanua o kui ai palpare mak totonu ke whakangata e nau totonu i tonga ke ua tatau ia me totonu o tonga tu whanua. Palofesa ka te utuku atu ka te koe ko habe a ko ngai te ke lava o talanoa mai he tatu ngā taimi. Koe wheu e neo mahu inga au pito. Koe. O kuto tonu ia ke sio no loto ki ai pure anga o aho mo pure anga ka hoko mai. Pea koe rewa o mea o whemau ke keri no loto ki ai ngā pure anga. Pea nau o atu rewa pea moa kakai. Kakai mei mori moa kakai pe i tonga. Iai kakai i le i tonga. I mori mo tonga. Ke whau ai fwoi ko miti ke whakakaukau i ai fwoi ka veinga ko ia. Ka koe mea aniko o ku mahino. Koe mea aniko ke ulak whai e sio ke kau ki lawe pe. Koe ngai te whito i ka veinga ke ulaki whai ke ai sio. Pe ka pau e mea pe whotu pa komit whawhanua ke ai ke nau hanga siofi. Koe ulo aki ko ngā he whanua ko tō pēna e colonize, na e pure i whakapure anga hau, o ku tā i mahino ai no fo e kakai ko o ku pure o nau tā parasia, pe uesia, pe pure i ai kakai tuku whanua. Koe. Sai, mahino ia, mai whanua ko tō pēna na e pure anga hau. No sila ka i kau paparangi kau whatata, kau purikania, nau atu pe o whawhai kehe i nau tolu, ko nau tolu e nau pure. Nau tolu e koe ma whai pure, whanua, mo ha, mo paanga, mo mea whana, mo mea, pure nau tolu e kakai tuku whanua, kakai tuku whanua, tu kau mauri. Whatata mahina. Sai, pia ko mei os katoa mamani no pe he ngai pure anga hau e siti. Iai ai nau atu, o lau nau tolu ia, o nau malo i, koe kakai nau tolu nau pure i, ko nau tolu o ku nau ki senifika ua, ki senifika ua kakai, o ku haa nau tolu whanua, pe ku nau no fofuoro e whanua. Sai, koe foi te whito i ka vei ngā koe ke whai hano si ofi. Pe ko tau tolu rewa, o ku tātai taha ke hoko hangai whanua pe. Na ikai ke pure i tau tolu ia ke o mai hakakai pehe o ai tau tolu ke tau whikaua ka nau first citizen nau tolu. Ikai. Pako paurewa ke hanga he komit whawhanua e pure anga o mai ai ongo foi whai ke ko ia mo ongo isiu ko ia. O kei loroto ai he maua e tāri koe ni ke mea konu whai ai lau mea. Ko tau tolu ia, pure i pe e tau tolu,
ko tau tolu pe kakai o kia ia mawhai pure, ko tau tolu pe kakai tuku whanua ma ulo ua ia tau tolu. Pake whatonga e uhe wawau, tau kamata he fo ke ko ia he te nehanga o mai e tarika tau tolu. Ka ko pau ke whakatu e tau ko mit whanua ke nehanga whatotoloi, whakaako, whakawhanua mo kakai ke o mai e tari, ke mea kono whai ai tāra. Ke roi ka pae kai ngā au e hapure anga ki ai. Pe pe ai foi mahino ko ia mo foi paraparema ko ia o ikai ke veteki. Pa tene whakatupu e paraparema lahi au pito ke whanua. He ko hingai. He kuhanga e he kausia i nā aia o to o maari ai me a koe ai koe e aluia ke mawhai pure. Ai koe na e hauia koe o nofo he mawhai pure o colonial power ki a whanua. O ke whatongai o he wau. E alu lewa o to he kausia nau sto nau tole mawhai whaka ekonomika, mawhai whakapaanga. O harewa u mawhai pure, pe koe u mawhai ke tānaki ka nau tolu, te nau alaka lewa nau tolu ia hange koe colonial power ia ka tau mawai tau tolu o kakai tuku whanua. Pake no e fo i se paki koe, mo e fo i se kuke hoko ai, e kai aonga e whanua ai kakai ke whāno whaito. E hange pea koe fo i se paki koe e taimine aloto e kau Piritania pure e ka Mauri, pea nau se paki he koe kakai e o kupure, koe kakai e ia o ka nau tolu e whanua. Ka ko ki tau tolu e amate kau se aina ia o hoko koe kakai e pure, nau es pure e fo i mea e tā koe pāanga mo ekonomika. Toi beha ai ngā he fo i mea ke toi tānaki atu ki ai, pa te tau mawhuri tau tolu ia o ta e pure, tau tae paanga, tau tuku whanua pe whakautu lewa se kuki koe. Pe koe hao koe ke ngā se hui koe na aina kuke hanga o tuku mai. O koe kai ko hatari ia ke tuku mai e hapure anga. Ke tala mai e whai aki pe ia fo i mea koe i he area pau whaka ekonomika po e whaka komesiare. Kua pau ke seofi ai fo i siu koe nā he kuloloto, he koe kai ke tau fie mau, ke tau wau ke atu unga, ku tau kakai tuku whanua mo tuku whanua tau tolu kai kakai pure kau siaina. Koe mea ea e hau ke. Kau koe ai, kau malawa ke tari ngā he mea koe ia. He ku malawa ia ke oange ai tuku whanua mo tuku whanua ke kakai. Neongo ka pau koe kakai e o koe ai mawhai o paanga mo ekonomika. E malawa pe hange koe ko kamata ke makape hake he ngā ue e United Nations, mo e teke pea ngā e kakai indigenous tu whanua ke oange a e naunga. Pea koe taimi ko o kau aroi ke ngā he totonu whanua. Pe kai ke hao ko tala mai o ku discriminate he ku makatu unga ia i he totonu whanua, mo totonu whamatakari hakakai, na na ula ke hanga o no fo i mo pure i ai whanua ko ia. O ku fihe mea, ne kone fihi eni, ai tari kona na e kapau kona na e tala mai kona e ikpare, e toko ne ikpare mea. Ko mea ia ko ngā he se pake o ngā he area pau whaka investment mo whaka komesiare mo ha. He kai ke koe ke totonu ke tari pe he maha pure anga totonu ke na o whae na o mo e ka. Ki e fo i ka venga mahu inga koe. Koe kau whoki mai ke ka venga whaasi. Koe taimi koe o e tuu hakonistu tone i he taranoa sitisene o no pōni. Kua pau mau pe ke ia e foi me aia koe ririu sitisene. Koe sovereign power pe sovereignty o a whanua, o koe e nau tau a taina, pe i he lau whawaha pure a ngā, o ku ata hataha ke hanga o ririu sitisene. So ka tau tō, ne ke tau, ke o mau whai ki koe talo e tau hawa tau tō, ne ke tau hanga tau o ririu sitisene a kau muri. E kau hao me mua. Ko kau pālangi mo kau siapani mo kau siaina kona na ulang nofo mai ki mua.
e foi ri wena fai ke passport mo me ana ke na mau citizen tonga na tolu ya e kulawe kauli kamani ko kauha e na toki mau na konga tonga he na mari tonga ka ba ko ri kamani na mari tonga e mo ri pe ri kamani ko palangi ko no mari mo ne fa na ho malama ko ke na mau ko hanga ya ko ha hangi pe ko fa na me ko asmai ka ni ko wena ka no ki ai ko ne kamata ko ke riu se semi ai muri ai tau pe ko ko ana e kara noa ne kamata ai foi riu ko na ai passport ka ko poni ko no riu ke citizen ni hata ha ko me afaka ba pure anga me fa mama dia ku tali fa mama nai tali na nation tali mai fonua o ku malawa ke riu o citizen ni a fonua pe mai pe ko ha me hoko ai ko tala no ko ke citizenship ko riu pe o citizen ni ha fonua o ku ke mau ai totonu tatau hange ko ni alu me heni ke permanent residency ai o mai u totonu ke te ko ka ku te eki ke citizen eh o wenga ku tala no pe o ku yai ha me pe he hena ko tani ko permanent residence o ko mau ngai totonu la pe ku yai pe ngai totonu o ku te eki ke mau ko inga ko kai ke citizen ka ko fiala me ko ya ko ke mau ke tu ko na tonga pe ku to yai ha me ko permanent residency resident hange ko ni so no really permanent resident ya pe to really citizen ma ya ko for step for o si sai ko tai me ko really permanent residency o ko ma o utotonu la ka o ku yai ma utotonu ai citizen ni o ku ikai ke ma sai matai pe te era ma utotonu ya akakai tu fonua ni hei kai pe te ma ya e au he ku kai ko ha polichinolo asi te lava alu me e Tongan citizen ki e permanent resident te lava alu me ki Australian citizen kai lava alu ke aboriginal person Kisio ke foi alu e fiaya citizen Tongan ke citizen Australia ai Tongan ke permanent resident Australia permanent resident ke Australian citizen ke aboriginal person o ko lava au katoa o au ki Australian citizen ko kai mi ka te wa o ke Australian citizen o ko kai to ya foi to tonu hen Australian citizen te kaima ka te ngata pe ai ka ke ma o ya ngai to tonu ai aboriginal person aboriginal people aya e malava ke hulu akia atonga e kaufa o si akia Malawa ki alu ai Chinese citizen ki a permanent resident, Tongan permanent resident, pagkabago pe sai. Pero ke hereva en kai taupe, kabang taupe ke ngata pe permanent resident. We can give it to the Chinese, but not Tongan citizen. O kai ke ui lau e whakaiki ke lau he nape ku tau I fe. He kuange ka te au ko aratu e kausia I nā o nau ngata I kai ngofua ke nau nesisita pe ke nau mau kere kere pe koe me ngai to tonu ke. Aia o ku osia I pe ai whakawhaahinga mo I whakangata he ku mau. Aia o ku mahalo pe I pe ai whaingare e volo hange ko permanent resident koe ai ni. Pe koe green cards a Amerika. E ku ke green cards pe ke American citizens. Ka koe mea o whea mao ke kaha noa I o koe ke pehe ke tau finalize. Koe whai isio mao inga ke wā whangatuku haki ya. O ku totonu ke whakau lahi kia e pure anga koe ni ki e hohaa e kakai mo anga e nau wirifia. Mo anga e nau mea unau tokanga lahi kia ki e whai isio koe ya. He o kui kai ke healthy pe mo ulele I uho I wama o kou talaka te koe. Ke iaha whonu o kamata ke nau wirifia. Koe fia,
Koe foi mea whakatu tāma ki tahaya ke kamata ke mau hawhanua. I a democratic form of government, pe koe republic form of government, koe enemy, pe koe whirilaha ia o demokrati koe irifia. Pasapau te tau omi ki tonga, koe whiri o demokrati tonga, o kui kai koe monarchy. Koe whiri o demokrati tonga, he koe mea o kamata ke irifia ke ai kakai tonga, na hanga he kausaina o purei. Moto o ina o ngai totoni. Ka kupau ke whakamahino au pito. Pakapau ko os mahino ia ka koe tau kai ilo ki ai. Hange koe kulawe nei uoi waba. Pe whaha ofa. He koe na koe kai ke lawa kausaina ke nau mau kere kere. Koe ke nau lawa ke nau business ha taxi. Koe ke nau lawa ke nau ngowe pe koe. Tō, ka koe na wange kamata ke nau ngowe. O ku fie mau he pure anga ke ai ke mahino u mea ko anga pa ko u guideline for a permanent residency. O ka ke wilo pe kwa ha mo mea permanent residency hena pe mo alu pe ke citizen O kuia ipe. O kuia ipe. Kuia. Malo apito, palofesa ko tiu mahino apito ai whakatala noa ko ki o mai. Hange ko ia koe ai koe whehu i whakaini na o hake o kumari e ka venga hange ko ki o mai pe aku whaafofa apito ke whai ke tālanga na tari he tokon pare mia ku o ne bebe mo oni o koe ke tahani ke issue eni o ku o hake e kakai pe aku mahu inga ke whai tokanga ki ai pea te nau whai hasio ki he Investment Act, ki he lao ko Investment Act, ko inga hai ke whaata he lao ko ia ai o mai ko kau muria business ka koe whoke e whakaukau ia na o mai nge ko ia na me minister policy he press conference na be o kutu ia koe ko palapare ma ai kausi ai na pe ko whi palapare ma pe nau tō ka koe ka kai ko nau kamata o hake nau whakaukau o nau whehu ia ko ngā whaka he koe ke lava kausi ai nā ia o wakatau ha ape o mauos ange koe na ke o mai palofesa ka ko ngā whaka ko nau hau ki tonga na kai nau hau na tō waha nau kere kere i tonga ka koe kau tonga ape ia koe whehu i ko mahe ni he kakai ni kuna o hake o ku tangi kau tonga he tawa aki koe ka koe kau tonga be o ku nau hanga o abe ho nau ngai kere kere o risi ke kau si aina ke nau mai o business si ai e nā tau mani e ku nau o mai ki tonga ku pehe hange koe whainga tuwha api he taimi koe koe alko tanu e tu pehe fuko ngatahi koe a pe hoi vi pa ke mau e koe e te nau lama na tō tanu katoa o se fui i lagunia i ku ngaha ku nau iwi lahi ka ku nau hau fuko ki ha mea pehe koe api me pi e ne pupu e nau tuu hakolo mo hawhei tuu koe api ka kai tonga o ku nau hanga o ave ki kau se aina ke whai e nau ngahi businessi without that he kai ke lawa whai ngahi businessi pe koe ngahi whehu ia ku o mai he ni ihi pe ko mari e sio ke tālanga e kakai he nau pehe o kutoton ke loa ki ofa ka kai tonga ia ki tau tolu ka kai tonga o ta ofi e mea koe a ka pau hoko ko hapala parema pe ka pau pehe ka kai tonga koe ko hapala parema hono lisi honau ngahi api ke haka se ai nā ia ngā ue ai ka tau pae pe tau tolu mo Sion TV ka kutoton ke o te tau tangi he ku ngaha ko tau tolu tau decide e mea koe o kai ko kau se ai nā ku nau whai decide ko decision ko ia ko tau tolu ka kai tonga tau whai ai whili ko ia palofesa ko e anga ia e wakai ai ni ki ka venga ko ni ka de watu peke ke wha o si aki mo ke wha maa popo ai beta prokalama he ahon ko ngā ku me lawa ta hoa taha makong e ku wha sai befok palofesa e ta prokalama neongo ku wahiri wiki ka ku ta me lere e pe o se ta hoa taha makong ko ngā ku me kawa apo hawhai prokalama e uai he taimi ko tau pe palofesa ka te utupu atu ka te koe ke wha o si mai behe ka venga mo ta wha maa popo ai pe Ia, mahalo apito uho i wabaurai. Hange pe koe kulawe ane nai koe kaweinga idea o ku lahi e ume aia ke tausio ki ai.
Koe. Pea ko fie mau le vai ke ia ko mea ko kore ke pureana ko ni mo pureana ka. Koe. Ke fo to ha ko mit fa fo nua ko komitia ke na nga o mau pe na to luia ke lava ke omi hatari whakawhia mare ma o whakaukau o kuia e fo i sino tangata mo whiwhine ke nau whai he koe fo i prosek lo roa e nia e ua mama. Koe. Koe komiti ko ia whia mau ia koe komiti ia nau whakatatu wha. Pe koe no whainga whakatūtu e komiti koe nika ko kalatu mahu inga ke whakatū. Hange ko ngai tari ko na ke whakahara ke au e tari a minister policy. Pea mo ni ko na unang tu ko me ka para ko para ma ai ka usaina. Ko para ma ko ki tau to soku to vilo mai o vilo mai ka tau to. Na kamata mai o alu ke foi ta faaki na kamata ke ka kaki na kamata ke fa tau passport. Ta ko passport ki ia ko ri si tenia ko me pe mama ni pe ko ri si tenia to tongi. O kai ko me ai mo ko me pe ko kai tau ilo ke ai mo te kai fa ka ko tau ko ni stone. Ka ko o me pe. Pe vilo mai para mau tau tu wan ke foi ta fa ko to vilo mai tau tu ke. Ka ko uhinga ko pe ke ai ko mit fa fonua ke na sio ko inga ko foi pare mai ni mo foi ka veinga ia e lo ke tau fe a mo ia ke pa ngangal pe o kutotonu ke tau lava o omi hangai whakakaukau mo ngai kari tapau me ngai kuonga. E aloto foi kau pe au ko ni mafuri e pare ma e kala mai o kai ko kau tonga e aluia ke kau taki. Sai. Ko o mea ko to pe ko fai e tohu ke ai o ku hau mea e pare ma o mahu ingai ke ai ko mit fafonua ke na ngā ue ki ai. Ka pona e na ai ha sponsor ia ke lo au ka magnof matolo ngā au ke foi mea ko ia te mau ngā au matolo ia. I e lo tonga e mamou i e foi mamani mo hoko te ka lo au ke siofi. E ko mea ene o ko mau inga ia ai. O ku i kai ko e tau ngā e hulahi e hoko he wā o e teke whakate mokala ti mo e pure anga whakatui. I kai. Ko i tau ngā e hoko matunga ia he mea e ua. Na ko sila betu ke uhinga e ta porokarama whaosi. Ko hamawa e ua e kakai mo e hoe ki no pere o alu e kakai mo e whare alo mo e tui mo e koini e kai tu e hoe ki no pere. Ko ngā e uruaki e te taulawa whianga ngai mo e kahau. Alawa e ke uhala. Ka koe anga ini e kulawa aku. Ia i pia ho lawa. Ko ngā e whika o e malawa ke hoko e tau tolu. Ko isiu ko ni ko kawenga ko ni ka usaina. Pako mea ko tokanga ko mauinga ke a ko mit fonua. O kusai e kawenga o laki e ko tau siofi pe e whare area. Pe o siofi pe he tui i ono wā ona mo ki no pere. O ware pe whai mai tui e ni fui a konaka na tolu mo ni fui. Tataki. Kaukama mo mai he ke tau alo e. Ka koe mea koe ki kausaina mo e kakai. O ku ikai kia hata haya ke ne siofi pau. Tau tala noa pepe a ospetu kuai. Tau tala noa pepe ospetu kuai. O ku ikai fe unga e tau tala noa pe a ospetu kuai. O fie mau ke tala noa pe a toi hulu i whaere ko ni stu tone. Toi hulu i whaere e ulau. Pe a tau whai mau pe he koe fui. Ka veinga ia o ku alu pe. Ko mea koe ke hoi no pere ia o malawa ke hoko, pe malawa ke alui fosai. Pe alui foliu pe ia te ia. Ko mea koe ni he kai ke lawa ia o aluhifo, ko ni aluhake, aluhifo, aluhake, aluhifo. Pe ku kai ke tau fie mao hange ko kulame nai ke ne whakatupu haloto tāngia, uloa ki ia mo haloto irifia ia kakai. Ko mea ko whakatu tāmaki ki hamo oi hakakai hafonua, ko nau alu ke nau mau haloto tāngia ki a whainga matakari.
pe ko na loto i fia o kai ko me le ke kamata ke asma me tau kakai pe kamata ke asma me tau kakai ka pa ko atak i tau to ka kamata ke asma loto tania o tau kakai ki amatakari pe na loto i fia pe o fia mau ke tau hoha pe o fia mau ke tau whakakau loto kia ia kautaki pakapau pe kautaki au sai te tau whananga pe moia ka kutala mai he historia o kua no uhaha. Ko si hoko la he o mea koe na historia. Ka aku ikai koe mei koe hoko i e kuonga mai ki muini koe hao mea mea kakai ange ko tau tolu. Ko tau tolu pe o kua e kakai o e pure e whanua he aho ni. Ko tau tolu pe a te kakai tuku whanua mo e tuku whanua. Nei hoko pe o mea pe henia ki mua. Ia nga no fuhora ngai pure anga hau me ngai fonua ko uhinga ko kakai tu fonua mo ngai matakari ka ko mea ko ni nai hoko ia anga o kai ke pehe ia ko kakai na pure colonial power na pure ia kakai tu fonua ko kakai tu fonua pe mo kakai na no fu atu ki ai o na kamata ke na hanga na tolo pure ai mo uia kakai ko ia tau te fito ke whakapanga pa ko ha me nai hoko ai hanga mau pehe kakai tu fonua o ngā ko via kakai ko ai kuna kamata ke nau to'o ai ekonomika pe ko panga pe ha me na hoko at fika wa ko ka no mai pa nau tamate ina pe ko tamate la ko hoko historia i me a ko ni hange ko ki tau tolu ko kau sia ina pe ko ke na mai na tolo pure kolonia na mai langa fa ekonomika kamata ke nau pure e tau ekonomika ko foi kakai o asta historia na fai mea ko ia kakai tolu kau initia kau siaina mo kau siu sai ko kau siu alu da tolo au ke tai mo kalaisi pe to mu atu ai o na fianga ngai ma pe ko na hu pe ka fondo na to ekonomika na pule panga ha me o ko no to kangia kakai tu fondo ma kakai tu fondo ngai ko via na to o iko pe tamate ko tamate la ia ko ko historia ko tamate ka siu kimo i faere alo o kalaisi mo kimu ia o mai ke a fa o se me fa ia Hitler ko winga ne fa o ala pe Hitler ka siu ko ka no ke bahino ko ke pe ata te tawa ke ka ko o me ko historia ke tau tokanga ko ne tamate i lahi ka siu he o hinga ta ko na tona na pure i ekonomika mo upange ko o sia mane mo Europe. Pa koe foi hala whanonga pe kau ala i tonga me kau siaina. Ka kogoenga ka atu, whika aua mai kau India me kau siaina ki muini mamani kono loto tāngia i nau tole ka kai tu whanua me tuku whanua. Pea i ko whaponga i nau tole ngai si laisi. Lai mai ki muini. Ka koe kau siu ia ka i hala kau siu ia. I e pure o ekonomika mo pānga whanua. Pagau hinga ko e voi mama ko pe ko kame ke ai ke tu no pe o ai ke tau tu o tau to o ko mea ko ula he u tu po anga ya mea ko ni pe ula he u me te na wanga pe o e anga na wanga pe fafanga ma pe ke alu pe foi para pare ma kai o le o to hanga fanga o la ke koe moweu la itaia e o koe tonga o kuua koe moweu koe ni i e waa kau no pere me kakai i koe moweu i e waa kakai me kau siaina pea malawa ke hoko ai ai nganga e ulai e malawa ke hoko ai ai diukama koe a whanga tuku pe e o mea koe tala noa ia ko famonia e historia ka ko famala ya to ho fa ki ta por kalama ngai ka venga ko to pe na e lava ke fa to va o fa ka mo to ko to pe na ka mai pe me mai ke ta por kalama ka ko ta wa ko fa Mahalo pito, professor famalo atu he lava le ko e proclama to funga fonua alo au famalo atu ngai vahe ko do pe me fa mama ko mai pe me te ko pe mo university ko alo au Era toki sio i he polokalama koe ka hoko mai hili hawi ke meheni. O whātou, professor. o fa to malo o bito Koe.
Whamaloa te kainga I he lawa ke mo mui mai I he polokalama koia tu funga whanua alo au ki ahoni. Pea mo e whakatala noa koia ku lawa o whahoko ki he pala ofisa ki o mai hane wakai ki he ngahi kaweinga koia kua oha ke I he ahoni. Lawa ki whai ki ai e whakatala noa I he ahoni. Ko e toe pe ngahi polokalama ki he wikini ko e whakatala noa hono whikaono hono pea mo e whakafonga wharearea marolo e tua te lavulavu e whakahoko ia a pongpongi I he taimi fitu pongpongi anu silani. Taimi taha ho ata ko e polokalama ia whawhangu o Saione. Pea ko e polokalama ko ia whatu whanua whao pea mo e Minister Polisi au ku e toki announce e tupe o whatatau ki ha whainga maarie. Mahino pe ko e kai pe ko e whiawhi whalai te ko e whiawhi tokonaki. Paka te ahane ki unu mai ki mua ata ai Minister e toki whahoko atu pe ka mo whangongo pe e toki notice atu pe I he tau pēsi ka ku whai whamalo atu ka tiki motolo ko mo kau mai I he wahewahe pe mo mamata I he tau polokalama ka mo mea tua whatu.